Аԥсҭазаара ахатәы ԥҟарақәа руакуп дасу ихатә ҭоурых аҭҵаара иахәҭоу аҩаӡара аҟынӡа анагара анилшо. Еиҳагьы аҵак-ҷыда амоуп Аԥсны аҭоурых аԥсуа ҵарауаҩ ианҭиҵаауа. Зқьышәи хынҩажәатәи ашықәсқәа хьтәы аамҭан иалкаауп аҭҵаарадырра аусаҿы. Усҟан ҿыц еиҵагылаз абиԥара рхыԥхьаӡараҿ дыҟоуп аԥсуа археолог, аҭоурыхтә наукақәа рдоктор, апрофессор Гьаргь Гәыҷа-иԥа Шамба. Гьаргь Шамба диит сентиабр мза жәохә зқьышәи ҩажәижәеиԥш шықәса аԥхархықәа ақыҭан аԥсуа нхаҩ иҭаацәараҿы. Иаб Гәыҷа ақыҭаҿы даара ҳаҭыр зқәыз уаҩын, иԥшәма ԥҳәыси иареи ирааӡеит ааҩык ахшара. Абри агәараҭа Шамкәыҷ игәараҭа. Ари агәараҭа ҭоурых дуӡӡа змоу гәараҭоуп. Ус ҵара дук даламгацызт, аха аԥхьара аҩра идыруан, ԥсабарала иҟәышыз. Ԥсуаҵас аԥсуара мҩаԥазгоз, ԥсуала ихәыцуаз быргын. Унеишь, уааишь ҳәа Абӷархықә ақыҭа иарҳәон, абыргцәа рсовет иалаз иакәын, иажәа ԥхылдан, иуаҩра ҳаркын, иламыс ҳаркын. Иԥшәма Даур-ԥҳан, ааҩык ахшаара, фҩык аԥҳацәа, ҩыџьа аԥацәа, абарҭ ирааӡеит. Усҟантәи аамҭа ааҩык ахшаара ааӡара даара иуадаҩын, ихьынҭыран, аха дара нхацәан, адгьыл иқәаарыхны мацара рахшаара рааӡеит. Иара аҭаацәара ду, аҭаацәара бзиа иалҵыз уаҩуп. Абри иашьеиҳаб Ниазим аибашьра ду далахәын. Уи мо иаҳәшьа Вера убригьы деибашьуан. Агьи иаҳәшьа Люба ҳәа даҟан. Люба ахьӡ ду змаз уаҩын. Депутат реиҳаӡоу асовет СССР-ш депутатс дыҟан. Апату дуны лыман. Гьаргь Шамба раԥхьа Абӷархықәтәи ҳалагарҭатә школ дҭалоит. Анаҩс аҷандара. Нас Кәтолтәи ашколқәа рҿы абжьаратә ҵара иоуит. Гьаргь Шамба дыздыруаз ибзианы иргәалашәоит, уи даныхәыҷыз инаркны аҭоурых иадҳәалаз аҭҵаарақәа дышрызҿлымҳаз, аинтерес шимаз. Есқьынагьы абри аҭҵаарақәа дрышьҭан. Ақыҭаҿы ҭоурых дашьҭан. Адгьыл иҵоу убри аԥшаара ахь ихы ирхон. Нас абарҭ Абӷархықә аҳаблақәа иҟаз, убарҭ аҳаблақәа рыхьыӡ, убарҭ ҭиҵаауан. Аӡқәа иҟаз, убарҭ аӡқәа ақыҭаҿы иҟаз, убарҭ ҭиҵаауан. Ажәлақәа ҭиҵаауан, аԥхьа ақыҭаҿы иқәнагалаз, ашьҭахь иқәнагалаз, абри зегьы дрызҿлымҳан. Абри дызыԥхьоз ихашьӡомызт ахаангьы. Убри аҟынтә иара иусумҭақәагьы убри идырра ибзианы иныԥшуан. Зқьышәи ҩажәижәеиԥш шықәсазы хьтәы медалла абжьаратә школ даналга, Аҟәатәи апедагогикатә институт аҭоурыхтә факультет дҭалоит. Аҟәа аҵара аниҵоз изааигәаз иҩызцәа ируаӡәкыз Константин Думаа Гьаргь Шамба иӡбахә аниҳәо игәалаиршәо рацәоуп. Дара уадак еицыҩнан, даара ҳаҭыр пату еиқәырҵон, урҭ аамҭақәа даҽакы исзалаҵом ҳәа згәеиҭоит Константин Думаа. Арежиссор ус акәын дшааз, егьагьы уицзаргьы есымша иаҳа-иаҳа дугәаԥхон. Убыс аҟазшьа ду иман, аҩызцәа бзиа дырбон. Ҳара ҳахҩык ҳнеис нас иҳацлеит аҩызцәа, уа Олег Домениа дцәырҵит, Миша Лабахқәа, уа Валери Ҟәрасқәа, Рауль Хонелиа, аихьӡыртә раҳабжьан. Жора Абгаладж ҳәа иаҳҳәон. Са соуп иахьӡ изҭаз, иаргьы игәаԥхон Абгалаџ.
Иҵарашьҭахь Гьаргь Шамба аусура далагоит Аҟәа, нас Пицундатәи амузеиқәа рҿы. Зқьышәи хынҩажәа шықәсазы Гьаргь Шамба Аԥсуа ҭҵааратә институт археологиа аҟәшахьы дрыдыркылоит лаборантс. Иара аҵыхәтәантәи ишықәсқәа рҟынӡа уа аус иуан. Зқьышәи хынҩажәа шықәса инаркны ҩнызқьиак шықәса рҟынӡа археологиа аҟәша деиҳабын. Гьаргь Кәыча-иԥа Шамба сара саныхәыҷыз аахижьҭеи дыздыруеит. Зқьышәи нижәааба шықәса рзын школ сцан аҩбатәи акәу ахԥатәи акәу сҟалашьаӡом. Гьаргь Кәыча-иԥа Шамба убысҟан дыхәыҷны дыҷкәын ашкол дҭан Кәтол. Убысҟан аахижьҭеи дыздыруан, ихахәы рҳәны аҷкәын аԥшӡага деиқәанагьины. Ашьҭахьы иара данцагьы ашколцәа џьара далгеит, аинститут далгеит. Нас ҳанеибаба сара аинститут сҭалан хынҩажәи хԥа шықәса рзын. Саналга ахан са срышьҭит Ҵандрыԥшьтәи, убысҟан Хеивантәи ҳәа иашьҭан аҩбатәи ашкол. Убра аус зуан географиа рысҭон. Убысҟан Гьаргь Кәыча-иԥа иара ара Аԥсуа институт аҟны аус иуан, акандидат диссертациа аматериалқәа реизгара даҿын азын убра днеит. Дахьнеиз ҳаибадырын, убри ачмардаҳ иҟоу убра анышәынҭрақәа ыҟоуп, ижыӡӡоу анышәынҭрақәа, убри иареи сареи ахԥа анышәынҭра еицаажәит раԥхьаӡатәи, убри ус еицура убри иалагеит. Зқьышәи хынҩажәа шықәсазы Гьаргь Шамба Қарҭ археологиа етнографиа институт аспирантура дҭалоит. Иара убраҟа Зқьышәи хынҩажәа шықәсазы ихьчоит акандидат диссертациа ихьшәо антикатә епоха аан Аԥсны ашьхаҭыԥқәа руааԥсыра атемала. Инаукатә усумҭа-напхгаҩыс даман апрофессор Апакиӡе. Адиссертациа ахәҭа хадақәа шьақәгылан имонографиа аҳаҷҷа рхәы Аԥсны аҿаҩара ижәытәӡоу анышәынҭрақәа захьӡызи истатиақәеи рыла. Уи аусумҭа шьаҭас иаиуит Гьаргь Шамба Зқьышәи хынҩажәа шықәсқәа рзы Ҵабалтәи анышәынҭрақәа рыжраан иҭиҵааз аматериалқәа. Урҭ аекспедициақәа анапхгара риҭон раԥхьатәи аԥсуа археолог Михаил Мамед-иԥа Ҭраԥшь. Иара ибзоуроу акыр ирацәоуп Гьаргь Шамба ҵарауаҩык иаҳасаб ала ишьақәгылараҿы. Сара сиханым Ҭраԥшь, аха Ҭраԥшь иҩыза археолог даҟаӡамызт. Саҳҿу наԥхьаӡа аԥсуа археолог насгьы иусушьа дакалашәа аан, рҳәоит ихаану. Убри иҩмҩа дықәын ҳәа сгәы иаанагоит, инҭкааны мбыццакыкәа, ус дазнеиуан, даараӡа иҵаулан дазнеиуан иус. Убри ҳнарбоит иҩыз, инижьыз иусумҭақәагьы. Убраҟа иаҳбоит хымԥада археологтә материалқәа ирацәоуп, ҽысмаҭәоуп, арԥзыӷақәоуп, зегьы убри зегьы комплекс иҭуҵаароуп. Убри комплексла иҭыҵаауаз археологцәа дреиуан Гьаргь Кәыча-иԥа. Зқьышәи хынҩажәа шықәсазы Гьаргь Кәыча-иԥа иҭиҵааит аҩбатәи ашәышықәса ҳара ҳиара иаҵанакуаз Мацестатәи ирбгаз аԥсыжырҭақәа. Гьаргь Шамба Зқьышәи хынҩажәа шықәсазы ихьшәо антикатәи аепоха абаҟақәа рыҭҵаара иациҵоит. Уи аамҭазы Гагратәи араион аҿы аԥшааратә усурақәа дырҿын. Гьаргь Шамба иҟаиҵаз аартрақәа рҟынтәи иаарылукаауа иреиуоуп алада ишыра иаҵанакуа анхарҭа ҭыԥқәа. Аԥшаарақәа рганахьала иалкаау шықәсны иазгәоуҭар ҟалоит Зқьышәи хынҩажәатәи ашықәсгьы. Алада Гәымсҭатәи ацҳа иацәыхарамкәа, Кәтышьха аҳәааҿы имҩаԥгаз агәаҭарақәа раан иаарԥшын еицырдыруа Ишыратәи акрамлех, ажәытәӡатәи аџьази, ҳаамҭазтәи аихатәшәы шықәса ирыҵанакуа. Араҟа уи аԥшаарақәа мҩаԥысуан ҩамҭакны. Гьаргь Кәыча-иԥа уи иазкны имонографиа кьыԥхьабеит Зқьышәи хынҩажәа шықәсазы. Раԥхьаӡа иареи сареи аус зааууаз абаҟа абри Ишыратәи акрамлехқәа ҳәа адамрақәа. Ԥсышьала акрамлех адамра иахьӡу. Абри исаажәуан ишықәса аажәуан хынҩажәа шықәсқәа раан. Нас шәҟәны иҭижьит хынҩажәа шықәсазы. Акырынтәи Ишыратәи ажәытә қалақь аҿы ажрақәа мҩаԥигахьан Гьаргь Шамба. Еиуеиԥшым аамҭақәа рзы араҟа иԥшаан акыр аҭоурых змаз амаҭәарқәа.
ишыратәи ажәытәқалақь аус иуан, иԥсҭазаара зегьы шамаха уа иақәиҵеит, ибзиангьы иҭиҵааит, ус зны бас ус аницаҳуаз иҳәеит. Аркадио уасҳәап, дад иҳәеит. Дадо шамаха ажәа иҳәаӡомызт, ус ахазныс ус иаалафт иниҳәалоз аан, иҳәеит, абри иҳәеит, ажәытәқалақь иахь ус ахьаҳуа иҳәеит, сыхәҩы хәыҷқәа инарыдкыланы абри афбатә еиԥш абас сахӡыӡаауеит иҳәеит. Ҳаԥхьаҟагьы иҳәеит, саргьы наунагӡа адунеиаҿ иқәлаҳаз зегьы ҳақәлом, аха иҳәеит, мышкызны иҳәеит, иҟамло ҳәа иаам иҳәеит, угәы иҭаз иҳәеит, ус башамашакы абри ажәытәқалақь аан дықәнамгалааит иҳәеит, иҭаҳҵаауеит иҳәеит, исзаамҵазгьы аԥхьаҟа иҳәеит, уаҩҵас инаго иҭызҵаауагьы иҳәеит, улаԥшахыз ҳәа сеиҳәеит. Саниасуа, саннықәԥшуа, еиуеиԥшым ауаа наҳзаауа, есымшагьы абри иажәақәа сгәалашәоит. Зқьи шәихын ҩажәаҩа шықәсазы уи аҭыԥ аҿы ирбеит аԥсыжырҭақәа фба аеллинистикатә аамҭацәа нхақәа иатәыз. Зқьи шәихын ҩажәабжь шықәсазы Ешыратәи ажәытәқалақь иазааигәаз аԥсыжырҭақәа рҿы иҵырхит ҳиара ҟалаанӡатәи афбатәи ашәышықәса иаҵанакуаз амаҭәарқәа. Сегодня в Абхазском музее, прямо в центре зала, стоит амфора, чернофигурная амфора VI века, древнегреческая амфора, которую мы нашли во время экспедиции в Эшерах, когда исследовали Эшерское городище. Много таких замечательных было открыто памятников, которые стали замечательным вкладом в историю Абхазии. Зқьи шәихын ҩажәа шықәса рзы Гьаргь Шамба аԥшаарақәа ирыцеиҵоит алада Ешыра иахьаҵанакуа Верещагинтәи ахәаҿы. Убасҟан раԥхьаӡакәны ишьақәыргылан ари ҩбаны еиқәу шҭыԥ дгьылу. Уи ахәы иацәыхарамкәа иԥшаан ахәыҷтәы ԥсыжырҭақәа. Зқьи шәихын ҩажәабатәи ашықәсазы Гьаргь Шамба Ешыратәи аԥсыжырҭақәа рыҭҵаарақәа иразкны астатиақәа икьыԥхьуеит. Уаҟа иара анализ рзиуеит иԥшааз амаҭәахәқәа. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иаҳԥылоит архаикатә аамҭазы анышәаԥшь ӡны иалырхуаз аҳаԥшьақәа, ашьушьақәа, адамыӷанҵагақәа. Эшерское городище. И мне кажется, что это его был самый такой любимый памятник. Это замечательные находки там были сделаны, и сооружения того времени, и даже письменность, правда, фрагментированная очень, тоже там была найдена. Это очень значительный памятник в нашей истории. Связан также с Митридатом VI Евпатором, царем понтийским. И здесь, конечно, многие неизвестные до того страницы истории были именно исследованиями Георгия Кучевича освещены. Ешыратәи ажәытәқалақь иазкны Зқьи шәиԥшьынҩажәатәи ашықәсазы Гьаргь Шамба имонографиаҿы иусурақәа реихшьаала ҟаиҵоит. Иазгәаҭатәуп ажәытәтәи Ешыра ҳәа захьӡу ишәҟәы аԥсышәала ишҭыҵыз иара убри ашықәса. Уи даҽазныкгьы иарҵабыргит Гьаргь Шамба итәыла иадҳәалоу иархеологиатә дыррақәа акыр ишырацәоу. Убри анаҩсгьы иара ибзоурала еиқәыршәаны иҭыжьын анаукатә усумҭақәа ихатәы бызшәала. Гьаргь Кучиԥа иҭҵаарақәа акыр шәҟәқәа аԥсышәала иҭижьит. Насгьы сара хаҭала срыԥхьахьан урҭ ашәҟәқәа абри иҳәоу артәашьа. Ус имариаӡам ари аурыс бызшәа шашьцыло еиԥш археологиа бызшәа аԥсышәала рцәажәара. Аха Гьаргь Кучиԥа абри цәгьара иԥсабаратәны иҟаиҵон. Археологиатә лексика инапаҿы ишааигаз еиԥш даҽаӡәы иӡбахә ҳәара сҽуадаҩуп. Насгьы классикатә ҵара зауз ҵароиуп. Кандидат диссертациала, доктор диссертациала.
Гьаргь Шамба акыр аԥшаарақәа мҩаԥигахьан мрагыларатәи Аԥсны аганахьгьы. Раԥхьаӡа уи зқьышәиханы жәижәабжь шықәсазы Қырҭтәылатәи аҭҵаарақәа рцентр Аԥснытәи археологиатә експедициақәа дрылахәны. Зқьышәи ԥшьынҩажәи акы ԥшьынҩажәи ԥшьба шықәсқәа рзы Очамчыра иахьаҵанакуа Гиуенас ажәытә қалақь аҿы ицон аԥшаарақәа. Гьаргь Шамба дицны урҭ дрылахәын Сергеи Шамба. Иара убас иҭырҵаауан аҟармара иахьаҵанакуа ашьха џьантыхәтәи аԥсыжырҭақәагьы. Мы с Георгием Кучевичем проводили множество экспедиций. Это была большая школа для меня, и в результате этой совместной нашей деятельности я стал тоже специалистом в области археологии, защитил кандидатскую, потом докторскую диссертацию. Кстати, докторскую диссертацию защищал там же, в Ереване, где Георгий Кучевич защищался. Его там хорошо знали и помнили. Были теплые такие воспоминания о нем. Мы с ним проводили археологические исследования таких замечательных памятников, как Эшерское городище, Эшерские крамлехи, в Ткварчеле, в горной части Абхазии. Исследования проводили на горе Джантух, в Очамчирском районе. Наши работы начались сначала в селе Ачандар, потом в селе Абгархук, а начиная с 2005-2006 годов мы перебрались работать на Джантурский могильник у поселка Акармара, город Куарчал. И этот могильник до нас изучал несколько лет, еще до развала Советского Союза, изучал Георгий Кучевич. Ему посвящена отдельная монография его, и он приветствовал то, что мы собираемся начинать копать этот могильник, работать на нем. И, собственно, его пожелание было нам как можно больше там найти нового, что там еще осталось найти. Так, Аганапсо музей Янарта, Шамба Георгий Кучевич папхи двиглан, десет уа Джентоу, мне я хожу типа а школа она, а у Иван Николай Константинович Пашинкова, инагу Цавидудзе, инагу царовые энциклопедии тхшу измазываю писин я сейчас хапы вот эти не дглана а у серун у языку ашку насе ашку тцит джентот пинуш языкны ашку тсня Сергей Шамбы Гьаргь Кучевич урҭ аԥшаарақәа рыла еиқәдыршәоит егьҭрыжьуеит амонографиа. Дара рхы иара убасгьы иадырхәоит аҭыԥантәи ауааԥсыра рыԥшаамҭақәагьы. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзгьы ашьха џьантыхә аҿы аԥшаарақәа мҩаԥыргон аԥсуа аурыс экспедициақәа ирылахәыз аҵарауаа. Ну, с Георгием Кучевичем мы были знакомы, начиная с 2001 года. Я напомню, что в том году была проведена первая конференция большая в Абхазии на базе Абхазского института, посвященная истории, культуре, археологии, этнографии Кавказа. И была довольно большая группа ученых из России. Впервые приехали сюда, такая группа большая, в том числе и я. И один из тех, кто, собственно говоря, организовывал эту конференцию, принимал нас и так далее, это был именно Георгий Кучевич. А уже начиная с следующего года мы начали вести здесь работы, то есть раскопки древних памятников. И Георгий Кучевич всегда оказывал большое содействие и советами, и вниманием, и просто дружеской поддержкой. Тем более, что еще у нас с ним была опубликована совместная работа, публикация древностей, найденных в селе Абгархук, по большей части. Гьаргь Шамба аҭҵаара аус инаваргыланы аҵара ааӡара аусгьы даҿын. Иара Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы акыр шықәса ус иухьан. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаф шықәсазы ирҵаҩратә ус азианашьан ауниверситет апрофессор ҳәа ахьӡ ҳаракы. Георгий Кучевич арҵаҩра аусура инапалакын. Сизгәалашәоит раԥхьаӡа акәны университет саналгоз, санҭаз Аҟәатәи арҵаҩратә институт аҿы, усҟан арҵаҩратә институт аҿы археологиа зеиԥш маҭәаран даҳзаԥхьон. Илекциақәа даара аинтерес рыҵан. Иазгәасҭар сҭахуп, абри азеиԥш ҵаарақәа ракәын изызкыз илекциа. Усҟан арҵаҩратә институт аҿы археологиа, Аԥсны археологиа хатәы маҭәаран иҟаӡамызт. Убри акәхап, абри азеиԥш ҵаарақәа инрыдыргылон археологиа
Аԥсны археологиатә шала далацәажәон иҳараӡак. Ԥыҭрак ашьҭахь иара идаҳгылеит инҭкааны Аԥсны археологиа иазку спецкурс ҳәа изышьҭоу хаҭала ду курсқәа иара ишьақәиргылаз. Убарҭ иреиуоуп Аԥсны анаӡааӡара антикатә епохас. Иара антикатә епоха ус шадиулоз ала, убри аус адиулон насгьы ҵаҩцәа, студентцәа дырзаԥхьон хаҭалатә курс. Георги Шамба истудентцәа лымкаала дырзыҟан, илекциақәа аинтерес аҵан имҩаԥысуан, иара иман ихатәы знеишьа. Георги Кәыҷа-иԥа иусумҭақәа иахьа аҵара зҵо астудентцәа рхы иадырхәоит, иара иџьабаа ҳаҭыр ақәҵаны ихьӡ амырӡразы ауниверситет анапхгара ргәы иҭоуп Георги Шамба ихьӡ зху астипендиа аԥҵара. Раԥхьаӡа ԥсышәала лекциақәа рыԥхьа иалагаз дреиуоуп Георги Кәыҷа-иԥа. Уи дааиаанӡа егьҳалагахьан уа азеиԥш курс аԥсышәала анагӡара, аха абарҭ еиқәызԥхьаӡаз акурсқәа рҿы, адисциплинақәа рҿы, хымԥада аԥсуа секторқәа рҿы иара ԥсышәала акәын дшалацәажәоз. Ԥсышәала џьыка-џьыка ргәы иаанагара ҟалоит цәгьоуп ҳәа, аха Георги Кәыҷа-иԥа изыҳәан даара имариан астудентцәа еилыркаартә еиԥш, рхатә бызшәала еилыркаартә еиԥш дызнеиуан. Иааидкыланы Георги Шамба ҩышә наукатә усумҭа ижәибжь монографиа дравторуп. Аҵыхәтәантәи монографиақәа ҩба рзы иара ианашьоуп Георги Ӡиӡариа ихьӡ зху аҳәынҭқарратә премиа. Георги Шамба аԥсуа археологиаҿы илагала даара ирацәоуп. Иара жәашықәса инеиҳаны Ешыратәи абаагәараҿы аԥшаарақәа мҩаԥигон, иаҳҳәар ҟалоит уи инҭкааны иҭеиҵааит ҳәа. Аиҳарак иара иҟаиҵаз алагала антикатәи аамҭоуп изтәу. Георги Шамба иҭҵаамҭақәа иаарылукаауа иреиуоуп ажәытә Аҟәа ҳәа захьӡу ҩнызқьы хәба шықәсазы иҭыҵыз имонографиа. Уи ҭыҵаанӡа иара икьыԥхьхьан астатиақәа маҷымкәа ижәытәӡатәиу Аҟәа иазкны. Ақырҭуа ҵарауаа иареи уи азы акырынтәгьы аимак-аиҿак иоухьан. Аха Георги Кәыҷа-иԥа иҭҵаамҭақәа рыла ишьақәирӷәӷәон ицәырҵуаз апроблематә азҵаарақәа риашара. Уи аиҳаракгьы рырҵабыргра зла илшоз иархеологиатә ԥшаарақәа рыла акәын. Георги Кәыҷа-иԥа хымԥада урҭ ақырҭуа ҵарауаа иареи хымԥада ишҵаауан ара ус шишыруаз ала. Аха инаҭахызгьы сгәалашәоит ҳәа сҳәар иашамхаалап, аха абри ҵхалтәы баҳаан абри антикатә епоха иазкны археологиатә конференциа имԥыргон. Всесоюзная конференциа ҳәа ахьӡын Аԥсны СССР хыҵыхәантәи аҵара аауан. Уаҟа рхала дырхон есышықәса аԥсуа ҵарауаа. Воронов ҳәа, Бгажба, Хәыҭ-иԥа ҳәа, иара убас Георги Кәыҷа-иԥа. Урҭ иҭрыжьуаз аусумҭақәа рҿы ирлас-ирласны ианылоит иара иажәахәқәа. Уаҟа хымԥада принципаауа рԥшра акәын. Избан акәзар, қырҭуа ҭарыхәҵааҩцәа ҳәа ҳҭарыхәҵааҩцәа зны-зынла акәым ирлас-ирлас инеиқәымшәоз аҟан ргәаанагарақәа. Убарҭ агәаанагарақәа аԥсуа гәаанагара, аԥсуа археологиа, аԥсуа ҭарых аҭҵаараҿы агәаанагара иҟаз, убри изыхьчоз, иадгылаз, насгьы ибзиаз изыхьчоз дреиуан. Иазгәаҭатәуп Георги Шамба аԥшаарақәа имҩаԥигахьаз анаҩс еиқәыршәаны иаразнак ишикьыԥхьуаз. Урҭ зегьы ахәшьара рыҭара иахьагьы макьана иуадаҩуп ҳәа згәарҭоит иара аус ицзухьаз иҩызцәа аҵарауаа. Ҵаарақәа химҩаԥигоз уи Ешыратәи еиладхарҭоу ҳәарыма, даҽаџьара уҳәарыма, аҭоурых иазинижьит имԥсуа. Аҭоурых иазинижьит. Иҟоуп ирыцҳарахаз абри археологцәа имҩаԥыргоит аусурақәа, нас иахьыҟоу узымдыруа ирхашҭнагьы абас ианыҟало ыҟоуп. Георги Кәыҷа-иԥа ус ҟаиҵаӡомызт. Уи даараӡа дазҿлымҳан абри иара ииԥшаауаз акомментариа рзушьа идыруан. Ҳара иахьатәи ҳархеологиа иаганахьала даара иԥсыҽуп. Георги Кәыҷа-иԥа зегьы здыруаз археологын уҳәарауеит, иара иаамҭа иаҵанакуаз, иара иҭиҵаауаз аганахь уи инижьыз зҵаарақәа ҳәара уадаҩуп. Иара иусумҭаан зегь реиҳа изҵазкуа абри ихьшәоу ажьаз аамҭа инаркны аантикатә аамҭа аҩбатәи азбжанӡа. Ари
حش خزر قلانزة دوناش إيري أكت بيزكيشكسا أذكر زيجي أبريو بري بجو أبرا زختن بي أبخازيا بيرم تشيلتي دوناش إيري جازا أنت يخشو جازي يزاو أي خي رامتي نرقنا أنتي كتام هلقنا أبري أنت كوني رد الزوي حجر خو سبالتي كولتور توز وتيزا خنير سيزنا بقى فوق جريف بخزر صاغر دارت إنشقت بعن. Георгий Кучевич это, конечно, замечательная личность в истории абхазской науки. Он сделал очень многое. Я вот могу сказать, что наряду с такими видными археологами Абхазии, как Трапш, Воронов, Шамба, вот эти люди, которые заложили основу нашей современной археологической науки Абхазии. Я помню, что его монографии, опубликованные на русском языке, есть еще на абхазском языке, монографии посвящены как бы разным периодам в истории Абхазии. Это начиная от эпохи бронзы, это Эширские кораблехи, дальше это Эширское городище, эпоха античности, памятники до античного периода и античного периода, оставленные местным населением, книга «Абхазия в первом тысячелетии до нашей эры». Далее это работы, посвященные античной колонизации данного региона. Ну, самое главное, это работы на Эширском городище, конечно. Вот. И далее эта работа, первая его книжка была посвящена могильникам Цибюле. То есть даже вот, ну, кроме, наверное, каменного века, сложен найти период в истории Абхазии, которого он бы не касался в своих работах. Вот. И, конечно, его работы, они являются настольными книгами любого кавказоведа, абхазоведа, того, кто занимается древностями Абхазии. Георгий Шамба атурых езжлымхаз ҿыцны ицәырҵуаз адҵаара дыра иадҳәалаз аҿарацәа лымкаала дырзыҟан, еснагь имҩақәиҵон, дрыцхраауан, абжьык ажәақәа раиҳәон. Георгий Кучеиԥа исымшагьы илаԥш хааҳхын. Акы уск анаҳҭаххауама, шәҟәык ҳҭахоума, даҽак ҳҭахоума, есымшагьы иҟаҳҵаша акы уанизҵаалак, ус баша инаимҩатә шәакәымкәаны абни узызҵааз инҭкааны иахьынӡа инапаҵаҟа иҟоу ашәҟәы уи иахьӡыз иакәша-мыкәша иҟоу иаҳҳәап ишьақәзырӷәӷәауа аусумҭақәоума иума зегьы уаҩҵас инҭкааны уаҩҵас абни ан ахәыҷы аԥшқа изҳауа даналага диацәажәаны абни ихшыҩ ишьақәгылара шхлырҭбаауа еиԥш усеиԥшҵәҟьа абык иаҳасабала даҳзаҟаны ишышәасҳап. Ну, у него был такой академический склад, конечно, ума и хорошие знания. Я в первую очередь, конечно, да, я историк по образованию, но археология – это такая наука, которую можно изучать только, наверное, при полевых исследованиях в результате практической работы. И вот эту всю практическую работу полевую я проводил всегда совместно с ним. Даже тогда, когда вот у меня самостоятельный, у меня был свой памятник о Чимчирах, Гиенос, все равно он приезжал постоянно, мы постоянно советовались. Мы вместе писали научные труды, у нас есть совместные издания и книгу «Памятники верховьях реки Кодор» мы издали вместе по материалам, которые были найдены во время раскопок на горе Джантух в Карчели. Статьи есть совместные, которые мы писали. Это вот была для меня большая школа. Георгий Шамба при аҿарацәа, аҵарауаа аҿарацәа цәгьала сицгәалашәоит абри сара усҟан сарԥысны уҳәар ауеит сыҷкәынаӡын абри Кавказ дырҩы Анатолий Генко иаԥсуа материалқәа
تسجد بريس جابوي سري أتجري يزحرخيت يكسرفيت سرا وبيت سجد أكامنتاري وكريورا درجة بعد زبالت شكسكي حنس سجن وبيان تتعشتك يرحمتس ينيستا مش فاكر نيوس يسيحد يسدي نحولت بريس بشانه وبري خطالة يسدي نحولت أشقوس تشجيتي هاد وريحد أكامنتاري وكان حدي ديسرتاسي ويدي هاد خم بدريوس يلس كوياخد بس يقظة تراوي يقن بيوسيبش أشخب خد زحرا Герке куджейба дызжыз аус мариамыст. Уи иацнаџьаба, иақәырӡтәын аамҭарацәа. Иара иааигәаны дыздыруаз аус ицзухьаз иалыркаауеит иҟазшьа ҷыдарақәа. Герке Шамба даара дуаҩ ҭынчын, дасу иацәажәашьа идыруан, иарбаны зҵааразаалак иуҭоз инҭкааны аҭак уиҭон. Исҳәарц исҭахыз абри сара Аԥсны аҭоурых ҳдыруан ҳәа сызҳәомызт убри аамҭа азыҳәан. Аҵара салагеит Аԥсны аҭоурых инҭҵааны абарҭ ахырхарҭақәа, ахыҵхырҭақәа нҭкааны азҵаарақәа сызцәырҵуа иалагеит ирацәаны. Герке Куча-иԥа абри ауниверситет аҿы данызба снаидгылан, иҟаломызт зҵаарақәак шәысҭар ҳәа сиазҵаан. Ҳаи, даараӡа игәахәит. Ари Аԥсны иқәынхо аантикатә аамҭа азыҳәан, антикатә аамҭа азыҳәан абарҭ абырзенцәа иаауа ианалага аамҭа азыҳәан Аԥсны иқәынхо ахылҵхырҭақәа, абарҭ аԥсилаа абазгаа раԥхьа иҟақәаз рхылҵрақәа ахьыҟаз иарбан ҭыԥқәа иныркылоз абри аинтерес сыман. Сниаз ԥыҭк сниаз, иҳәеит, абас иааигәаԥханы, уаҳа назҭахым аҭакқәа сиҭо даналага, саргьы ҳаицәажәо абас ҳанеибадыра, ҽакала дсыхәаԥшуа далагеит. Сара абри ҽаныррала исныруан аинтерес шимаз, абарҭ сара сзҵаарақәа рыдагьы изыҩуаз астатиақәа рҿы дшаԥхьоз, иахьысҳәоз, сахьцәажәоз, дшазыӡырҩуаз даараӡа, абри гәаҭаны исыман. Я помню его не только как ученого замечательного, но и как вот человека жизнерадостного, жизнелюбивого, всегда в центре внимания, любителя шуток, застолья, дружеского общения. Очень многие люди его любили, уважали, и с ним всегда было интересно общаться. Он имел широкий круг знаний. Вы знаете, во-первых, он был очень дружелюбный, очень общительный, очень веселый человек, с очень большим чувством вот такого вот драйва и энергии, азарта и так далее. С ним было очень весело работать. И никогда, вот, когда с ним общаешься, нельзя было сказать, что он там пожилой человек и так далее, что в общем-то он довольно сильно болен и так далее. Вот. Герке Куча-иԥа абри Москватәи археологцәа ус аныруаз русураан иара абри археолог имш азгәарҭон, иара агәаҵәа кны дныҳәон, агәаҵәа кны. Изакәытә аԥсышәаз, изакәытә бызшәаз, изакәытә жәытә-бызшәаз ииҳәоз, иџьашьатәын аиаша шәасҳәап. Герке Шамба инаука-ԥшааратә усурақәа аамҭа рацәаны ишеицәагозгьы, иҭаацәара иахәҭоу ахылаԥшра рыгьежьуамызт. Уи аус аҿы дархьажәаны дивагылан иԥшәмаԥҳәыс Бела Шәманиаԥҳа. Дара ирааӡеит хәҩык ахшара, ԥшьҩык аԥҳацәеи рԥазаҵә Мсаусҭи. Дара рани раби рџьабаа бзианы еилыркаауеит. Иахьа рҭаацәа рыӡбахә анырҳәо, иргәалашәо даара ирацәоуп. Исгәалашәоит абри ахәбатәи акласс аҿы саныҟаз, убри интерес искит сани саби ебеибадыри. Аҩны сааит ашкол аҟынтәи, абри сан слазҵаароуп ҳәа сгәы иҭакны. Мама, бара нас абри саб бебеиб, лара хәҷык дааԥхашьан рыцҳа, дааԥышәырччан, иаразнакгьы аҭак сылымҭаӡеит аԥсуа драмтеатр аҿы абасоуп ишсауҳәа, уаҳагь салымҳәаӡеит. Нас иҵегьы ирдуны егьины ак сабҳәара цәгьа избом сҳәан, уаҳагь лымҳәаӡеит. Ԥыҭк аамҭанӡа даҽа хәбаҟа-фбаҟа шықәса еиҭаслазҵааит. Нас исзеиҭалҳәеит лара, лашьа иҿы дшыҟаз, аҵара анылҵоз лашьа усҟан
Шота Чкадова рыцҳа дыҟан аԥсуа драматург, сан лаҳәшьа диман. Иара аԥхьара лиҭеит рҩыџьегьы сани иԥҳәыси адрамтеатр аҿы инеигеит. Аспектакль цон, иара испектакль. Сабгьы уи рызҟны ирымазшәа рҩыџьегьы убри еиқәшәеит. Уигьы иҩызагьы иареи ҽеишәа исгәалашәаӡом, аха убри Миша Мархоли иакәзар ҟалап. Избан акәзар Миша иакәын ицны атеатр ахь иныҟәоз, дара рҩыџьегьы ракәын атеатр ахь иныҟәоз. Шотагьы иаргьы иҩызцәан дара. Убраҵәҟьа еибабит. Ҭаа иҟасҵози, саб сиазҵаар сҭаххеит, абри сан дышԥоубо иаразнак дугәаԥхо, ас ԥыҭрак аамҭа цоҳа сиазҵаап сҳәан, аха сыԥхашьеит. Иаразнак сыԥхашьан, аха ԥыҭрак аамҭанӡы зегь акоуп сиазҵааит. Дааччан, егьын даасыхәаԥшын, еиҳәеит, иаразнак бан схылхит ҳәа сеиҳәеит. Ауаҩԥсы дзусҭазаалакгьы еиҳарак абри лажәларатә ус даҿума, анаука дадҳәалома, бас ҵәатәы шьаҟаны имоу иҭаҳцәароуп. Аҭаҳцәараҿы ҳәоеиқәшәара аныҟамла, аизыӡҩра аныҟамла, ас еиԥш иҟоу ауаа ҳәарада изҿу аус умак амшхакгьы иоуӡом, алҵшәагьы умак идухаӡом. Иаҳараӡак аџьабаа збоз ҳан лакәын, избан акәзар ашаҳәасҳәап хәҩык ахәыҷқәа лхылҵит, урҭ рааӡара зегьы ари ианагозаалак иџьабаа ацын, аха убри зегьы ҳәарада абас рӷьажәҩаны дидгылан, убри зегьы лыллыршеит, ҩнома аҭаҳцәараҿы иаҳҳәозар бзазааратә ҭҵаарақәа зегьы ҳәарада иара иакәын изыӡбоз, убрагьы дахьӡон, хабалак. Исгәалашәоит сара, уамашәа избода уажәыгь, абри аҭаҳцәагьы, аҵарагьы, ахәыҷқәа ашкол ахь рцарагьы, аинститутқәа рҭалара, абри ахәыҷтәы ԥсҭазаара зегьы ани аби еицырнагӡоит, абас ианыҟарҵо. Ҳара ҳаб, са исыздырӡом, ишымҩаԥигоз убри аамҭа, ҳара ҳхәыҷра зегьы, сара сыԥсҭазаара зегьы сани саби ибзиан. Исгәалашәоит, зегь раҵкьыс аамҭа абыржәы ибзиоума, ицәгьоума, ҳа ҳаԥсҭазаараҿ ҳҭаҳцәа зегьы ҳааигәара иҟан. Ҳан аҵара лыман, ҳпедфак далгеит немец бызшәа, аха лара лзанааҭ имҩаԥыламгаӡеит аԥсҭазаараҿы. Ҳара хәҩык ахәыҷқәа ҳҟан ҳҵароуп лара зегь раҵкьыс лгәы иҭаз. Гьаргь Шамбеи, Бела Шәманиаԥҳа идаара ҳаҭыр еиқәырҵон, еихӡыӡаауан. Рыхшара ирыларааӡеит аԥсуара. Ақалақь аҿы ииз иааӡаз рхатәы бызшәа бзианы ирҳәон, ари аҭаацәараҿы аилибакаареи аихаҵгылареи хадан. Ҳаб уи аҳәара даараӡа иуадаҩуп, избанзар абри зегьы абыржә еизакны ауаҩы аӡәы иланы, абыржә ҳаб иланы, сҳәо иԥшӡамзар ҟалоит, аха аҵарагьы иланы, аҵара, аҭаҳцәа ныҟәгара, ахәыҷқәа реибабара, абри аҭагылазаашьа амҩаԥыгара, ан лыҿцәажәара, абыржә ҳара ахәыҷқәа ишҳаҳуз, са исгәа, абас ашьшьыҳәа итәалны еицәажәоуп сара ишсгәалашәо ҳани ҳаби. Ара ахәыҷы хырацәа ахыҟоу зегьы дасу ҳҭыԥ ыҟан. Ҳангьы лҭыԥ ҳдыруан. Зкырфара ҳамтәои бжьык ауаа стол ҳаҟатәон. Бжьык ауаа зегьы ҳахәҷқәа нас ҳаҩны ҳнеины ҳахатәон шәааикрыфара анылҳәалак. Ҳахәҷы ҳаб дантәалак шәан лҭыԥ абаҟоу ҳазҵаауан. Ҳнаԥшы-ааԥшуан иаразнак, шәнеины шәан лыскам ааган ишәыргыл иҳәон. Абри папа еснагь. Ҳаштәон, нас аӡы ҳҭаххеит, нас хәыҷқәа аӡы анырҳәалак, нас шәан лума шәыззыԥшу иҳәон, ҳаныхәҷ. Аха убри нас убас ишьҭаҳхит, аӡы наган иқәҳаргылон, абри ҳан дымгыларц. Абри зегьы аб иҟынтә иоуп, абри ҳан лахь
пату ақәҵара зегьы ҳаб иҟынтә иоуп ҳара ҳахь ишиасыз. Гьаргь Шамба иҩны данааилакгьы иԥсы аашьаны иусумҭақәа иҭиҵаауаз ҩаԥхьа деиҭарыхәаԥшуан. Иара ус ахьиуаз ауада ус баша-маша аҩналарагьы ҳзыгәаӷьуамызт ҳәа ргәаладыршәоит Есми Мсаусҭи. Ран еснагь ргәы рҽанылҵон, дрылабжьон аус зуаз раб иԥырхагамхарц. Уи ибжьан дуузгьы ыҟан, уҩызагьы ыҟан, аха абри иаҳа иахьӡи ааӡара амомент иаҳа ҳан лнапы ианын абри абжьҭыгара, иаҳа иӷәӷәаны ацәажәара ҳан лакәын. Иара иблала дааҩнамлеи игәаԥхаз, игәамԥхаз иаразнак иаҳдыруан. Ҳаб бзиак даҳбон, ҳагьицәыԥхашьон, дагьҳҩызан. Уажәы ҳара абыржәы иуҳәозар, докторская диссертациа аниҩуаз аамҭа уаазхәыцыр, хәҩык ахәыҷқәа ауаҭахаҿ абыржәы шәаазхәыц. Ауаҭах ԥшьуаҭах дук ҳаҩнан, ҳара даара идууп ауаҭахқәа. Уажәы аха иара икабинет хазы иҟан, аха абри адокторска аниҩуаз, абри азал дуны иҳаман, абри азал зегьы сантиметрк бжьамыжьӡакәа қьаадла иҭәын, абас аномерациа ҟаҵаны. Абри аномерациа акы аабжьахар идыруан, абри даныҩналалак, абри досу абас зегьы шеиқәыз идыруан. Абри шәазхәыц шәара абыржә ан хәҩык ахәыҷқәа злаанылкылои. Ақалақь аҿын, ауаҭах аҿын. Ҳаҩналар ҟалаӡомызт, ҳаиасыр ҟалаӡомызт, ҳабжьы гар ҟалаӡомызт, шәаб аус иуот лҳәон. Шәаб аус иуот, абри сара схәыҷра зегьы ашьшьыҳәа шәаб аус иуот лҳәон. Уи илеишәагьы инаҭахыз ицәгьан. Ари зны исгәалашәоит симпозиумк ахь дыҟан, ус сара исыӡбеит. Абри убрахь иҟазаара схы иархәаны зынӡа слеишәа рбзианы агьины сҽыҟасҵа ԥсҳан. Абри иаара ҩымшҟа загыз икабинет слыҩналан, абри шәҟәқәа нас икәша-мыкәша ашәҟәқәа ракәын иҟаз. Сыхәҷы нахыс убри ишықәгылаз егьиуаз умак исгәаԥхаӡомызт. Слалаган абри ԥшрала, ԥштәыла абас ишеиԥшыз агьи гәаҭаны абри абиблиотека бзиа измоу, абас иԥшӡаны иқәыргыланы измоу, убасҵәҟьа иҟасҵеит. Ари ара нас данаа ҳаагәыдигаланагьы уажә иуадахь ихы наирхан. Саргьы сишьҭалан снеиуан, уажәы абри зегьы иԥшӡаны ибар агьыр сааирҽхәаргьы цәгьа избомызт. Ҳааныҩналан, избит иаразнак ишгәеиҭаз иҟаз аиҭакрақәа. Ари ҟазҵада иҳәан, иҳәашьагьы умак исгәамԥхаӡеит, аха шьҭа сабацоз, сара соуп иҟазҵеи. Даасыдгылан, ас схы ааикын, ари ԥшӡаны ихы ҟауҵаз иҳәеит, азы хәба усҭоит иҳәеит. Анаҩсан слымҳа абас иааникылан иҳәеит, сышәҟәқәа зегьы еилырхны ихы ҟауҵаз улымҳа гәыцәбеит. Аҭҵаара аус акыр иарааԥсоз Гьаргь Шамба ԥсшьарҭа ҭыԥны иԥхьаӡон дахьиз иқыҭа гәакьа Абӷархықә. Ҭаацәала лассы-лассы уахь ицалон, ақыҭаҿ еснагь ирацәоу аусқәа нарыгӡон, уи иацәаашьомызт. Иара убриалагьы Гьаргь Кәыҷа-иԥа ихшара ақыҭа ԥсҭазаара абзиабара рыла иааӡон. Ақыҭа ҳалахәын цәгьала аԥхын, ақыҭаҿы ҳмаакәа иҟалаӡомызт. Бзиа ҳбон цәгьала иҟалаӡомызт, ҳара шәымцар ҟалом ҳаӡәгьы ҳаиҳәаӡомызт, аха убас ҳазԥшын ҳара аԥхын. Ҳара ибжбоит уажә ҳахыҟоу аҭыԥ аӡы ааигәан аԥсҭара ҵаҟа аӡаҿы ҳцон, ҳахәмаруан, ара аҭаҭын ҟарҵон ахәыҷқәа, нас аҭаҳцәа зегьы ҳрыцхраауан, ҟабалагь сашьа, сара, ҳаҳәшьцәа, ҳаншьцәа рҿын ҳцон. Ақыҭа аԥхын ҳара ақалақь ҽҳаангылон, сисгәалашәаӡом. Гьаргь Шамба аамҭа-аамҭала аԥшаарақәа мҩаԥигон, еиуеиԥшым аекспедициақәа дрылахәын. Зны-зынла убас еиԥш иҟалалон иҭаацәа иман данцалозгьы. Гьаргь Шамба иҷкәын Мсаусҭ ибзианы игәалашәоит Ешыратәи ажәытә қалақь аҿы дицны аԥшаарақәа данрылахәыз. Исқьынагьы ҳарак нас Аҟәа ҳанхон, Ешыра иаҳа изааигәан, Ешыра акәын сахигоз. Нас хәыҷык сынжыцәхагьы сегьицхраауан, ҭыск абри Ешыратәи амфара иахьа ҳмузеи аҿы иҟоу, убри анырԥшааз убрагьы саргьы сыҟан.
раскопкақәа рҽҳаигон. Абыржәы аԥхын Пицунда раскопкақәа анимаз, ҳашҭаҳцәаз ҳцон. Уа аҭынхацәагьы ҳаман агьин, аха ҳала иабон абри зегьы иусура. Ихәыҷқәа иааигәара иҟазар иҭахын. То есть уекспедициа сымоуп ҳаиҭаҳцәа лкажьны, длықәҵны хымыз ԥшьымыз дцаны ҳан абарҭ ҳахәыҷқәа зегьы дырхатәаны ухала уҩыза са исгәалашәаӡом зынӡа. Ажәакала, Гьаргь Шамба иҭҵаара аус акыр дшахӡыӡаауазгьы, уи иԥсҭазаараҿы ахатә ҭыԥ шааннакылозгьы, ихадаз иара изы уи иҭаацәара ракәын. Иара илшоз алакагьы рыгимырхеит, ихшара зегьы реиҳау аҵареи урҭақәа ирылгеит, еиуеиԥшым азаанатқәа рыла. Гьаргь Кәыҷеиԥа ихшара рҟынтәи жәҩык амаҭацәа ирызҳауеит, урҭ ибзианы ирдыруеит рабду иҭоурых дызусҭоу. Гьаргь Шамба имаҭацәа рыхьыӡқәа алазхуазгьы иара иоуп. Урҭ баша акәмызт аҭоурых иадҳәалоу хьыӡқәоуп. Саламеиа Шамԥҳа лабду иааигәаны дылгәалашәон. Лара дмаҷын иԥсҭазаара даналҵуаз, мызкы аҟара лхыҵуан лабду лара илызкны ажәеинраала аниҩыз. Анцәа ииша Саламеиа, лакҭаԥшӡа, Гәыҭбаабеиа, лассы ибҳәо ҳазԥшуп бажәа, избанзар иҟан раԥхьа ажәа. Ус тыгә-тыгәҳәа ԥшьаҿа ихгуа, адәы баақәлашт ԥырԥыруа, быхьӡи бареи шәеиҽырбуа, бысту зегь ҳгәы ҟаҵуа. Малықь бжьы ссиршәа игуа, ргәы азнарҳалааит уи заҳауа, ибзыҟалааит жәлар ргәаԥхара, ибымаз дуӡӡала аԥсынҵра. Анцәа ииша Саламеиа, лакҭаԥшӡа, лакҭабеиа, лассы иԥҳәаша ҳазԥшуп бажәа, избанзар иҟан раԥхьа ажәа. Сабду ииҩыз ажәеинраала сара сзыҳәан даара акрааҵанакуеит, избанзар уи иаанагоит сабду игәыӷрақәа сара ишсыдиҳәалаз. Сашьцәа, избацәеи сареи иҳалшо зегь ҟаҳҵоит, аҵара ҳҵалоит, ҳабду ихьыз аԥша ҳаԥсаны ҟаларц. Сабду даара ибзиан дысгәалашәоит, са саныхәыҷыз даараӡа сласын, иара иахь сан сналгон, ахьӡгьы сызҭаз Аслан иара иоуп, даара бзиа ҳаибон, ҳаргьы даара даҳгәалашәон. Ауаҩытәыҩса изы ихадоу ҳамалқәа зегьы реиҳау иҟалап уи ахатәы ԥсҭазаара акәзар. Гьаргь Шамба аҭаацәара бзиа ԥиҵеит, ихшара еилыркаауеит, раб илшара, анаҩс еиҵагылоу абиԥарақәа ирымоуп гәадурала зыӡбахә рҳәаша реиҳабацәа. Сынаҟәара ҳаразак санықәу, абри Аԥсуа институт анызбо, ари ибылны ихыҟаз аанкьатәи институт, убысҟан убра иҳаразак ахәыцрақәа сызцәырнакуан, ибхо ацәаныррақәа сазхәыцуан, избан акәзар, иара убра саныхәҷыз раԥхьаӡа абри ахәыҷ баҳча санҭазгьы, убра снеигалон зны-зынла. Иара кредос имаз, ескинагьы схәыҷынахыс изгәалашәо, абри иахьа иҟаҵатәу аус уаҵәтәи амшахь аиамгара, иахьа инагӡаны аҟаҵара, убри ескинагьы ҳабжьы игон, раԥхьаӡа иргыланы, убри сгәалашәоит, анаҩсан аусура саналагагьы даара исыхәоит ҳацкҩан. Илишаз аԥсҭазаараҿы ирацәоуп, иаҳаракныс иара дыцәҳалаз анаука акәын, ҳара иаҳбон, иара аус ду дшаҿу, адәахьы ҳахәмарума, ашколаҿоума ҟабалак, нас иӡбахә ескьынагьы иҳаҳон, ари даараӡа ҳазгәдуун, аҭакәхәықәра ҳәарада иҳаман. Абри аҟара аҟазшьа ҷыдақәа злоу ауаҩы даара дмаҷуп. Абыржә сара уи саб иоуп ҳакәӡам изысҳәо, уаргьы хәыҷык улалар уҭахым, абыржә са иансгәалашәо, зны-зынла абыржә мчыбжьык мцӡым ианысҳәо, исҳәаӡом мцны, ҩынтә, хынтә, абас ак сгәалашәан инеиҭасымҳәо ыҟаӡам аҩны. Иара идҳәалоу, абри нҵәара ақәӡам. Нҵәара ақәӡам, абри аԥсҭазаара заҟа имҩаԥысуа, абри аҟара иара изкны ак угәаланаршәон. Абыржә абас ак сзеиҭаҳәо уҳәар ихьанҭоуп аҳәара, аха абыржә сындәылҵыр исгәаламшәо ыҟаӡам. Абра ҳаҟоума, аҩны ҳаҟоума, ахәҷы ааӡараҿоума, даараӡа иҿырԥшыгаз уаҩын абыржәы иуҳәозар, даараӡа избанзар, зегьы еицҵаны амҩаԥыгара иахьа аҵарагьы ҵаны, угьы ишахәҭоу еиԥш имҩаԥаганы, уҭаҳцәагьы баны,
даара ихьанҭоуп. Нас ани саби еицын ҳазысҳәоныс еицын аџьабаа аҿын. Еиҩыршон убри аџьабаа, убри азоуп рыԥсҭазаара лҵшәахеит ҳәа уҳәар, сара уажәы азин сымоу сыздыруам, аха дара рзын илҵшәахеит. Баша абри ишықәс иҵегьы ниҵар ҟалон, ус угәы иаанагозар, аха ианиҵазгьы даара иԥшӡаны ианиҵеит. Ажәа иалоуп, ирхашҭыз иоуп иԥсыз ҳәан. Уи ажәа иашазар, Гьаргь Ашамба сҩыза гәакьа дымԥсӡеит уҳәартә иоуп, избан акәзар дызгәалашәо ауаа рацәаҩуп. Ииуа иҭынхаа, иҭаацәара хазына ыҟоуп. Гьаргь Кәыча-иԥа сара сгәалашәаҿ даанхоит аԥсуа археологны. Адырра ҵаулақәа змаз, дҵааҩны, ҵарауаҩны. Аԥсышәала археологиатә усумҭақәа рыҩраҿы зиҩаӡара аҟынӡа ахалара цәгьоуп аӡә иакәны. Гьаргь Кәыча-иԥа абри академиа, зҵаарадырратә академиа анеиҿкаахоз аамҭа азыҳәан аԥхьаӡатәиқәа дреиуан, аԥхьаӡатәи академикцәа дреиуан. Убыс даанхоит сыхдырраҿы. Очень светлым человеком, очень светлым и жизнелюбивым. Я уже сказал, что он был человек очень веселый, отзывчивый. Ну вот я думаю, что один из таких типичных образов настоящего абхаза это был именно Георгий Кучевич. Самая светлая память остается о Георгии Кучевиче, разумеется. Уюки хасабала, псуа хазахки хасабала, язу, интеллигент псуа я хасабала, червшны, дою, лошаны, абзие згуито, абзие зхава, абзие уучахива зхава, и сказали, я ихмжесвагона, амалышешо яавахона, нас ярпшны, абзие на ацашо накшоны, и казао и псны, сухтахала. Видели, абзие хат, саби пшабаси пши, патуз хусава, сгвалашевич, симша ико уипсин данхол. Сгвалашера ан рабхезес рабс археолог чирцез Михаил Мамед-иԥа трабш сисакуш еиԥш археолог сара убыс алазот убри иниҩсаны сара ашьҭахьы аҵаҵӷәышәҭра ӷәӷәаны инзыжьыз ҳархеологиаҟны Гьаргь Кәыча-иԥа Шамба иоуп, абас ԥхьаӡоуп. Гьаргь Шамба иԥсҭазааразгьы аԥсуа археологиа аҭҵаара иазикит. Уи аус акыр ҭакԥхықәрала иназыгӡазгьы дыруаӡәкуп. Иара Аԥсны ахы аҵыхәа аԥшаарақәа ахьымҩаԥимгацыз ҭыԥ ыҟамзар ҟалап. Урҭ зегьы иахьынҵауаз аҭҵаарадырра шьаҭарыҭара илшеит. Уи рныԥшит анаҩс иусумҭақәа зегьы. Раԥхьатәи аԥсуа археолог Михаил Трабшь иус иацызҵаз Гьаргь Шамба илшеит аԥсуа археологиа ашкол аԥҵара. Ус еиԥш азгәарҭоит иара дыздыруаз аҵарауа. Аҭоурых наукақәа рдоктор, апрофессор, академик Гьаргь Шамба археологиа аганахьала илагала ахәшьара ҳарак амоуп. Иара убриалагьы иара илшеит наунагӡа ишьҭа ааныжьра аҭҵаарадырра аус аҿы.